te che bai vek ule ama sa in ka channel te hi min la subscribe lawani chuan min lo subscribe ve ula ti chon like comment le share te khamin lo pek sak ve ula tun tum video le tun content bi ka kan ron siam tu achu England le Norway tena quarter final aning khel tur chung chang mi thiam sang tena an thlir lok dan te le an history an hun kal to a an lo in ton to dan te han soi kan tu a in pom zong le in ngai dana kha enge chu ka hrelowa tuna ka ron soi tur po he kami mal ngai dan pakhat ma ka sep lova tin engram nge in tran po ka hrelowa tun in khel tur bi ka chuan ama ka lo soi to ang khan ke Norway lama kala om rengani hilai ha kan soi le tu a ti chon in tran zong atele chak tura in rin ate po khan eng chu comment lama te po khan han soi le liam ila kan thil soi bak te po kha han soi ho le liam ila kan thil hriat ate kha comment lama khan I on in han tho ho le ila hriat na zau zok midang te tan I han vom khom le tiang u ti in kan som pa du bok chawani ingai thlang England le Norway ram pani te hi an hun kal to voi som pani aning khel to England hian voi sari ne na an lo chang to heng ram pani te hian friendly match le World Cup qualifier a chau chan chin an lo nei to team major tournament bi ka an voi khat in ma chon na tur chu Miami Stadium a sang ni som ni paruk FIFA World Cup quarter final in khel tur hian ni dona hei hi an hun ton to game level sang bera an ma chon voi khat na ani don voi som pani in khel to England hi voi sari chakim Norway voi ni an chaka voi thum anin draw thunga goal thun lama England hian goal som ni pariat an thun to Norway hian goal kwa an thun to bok Norway hian England laka tlom hnem jok ma se a hluber pol chu kum sangkha zakwa som kwa pathum World Cup qualification a khan 2-0 ngotin England an lo hne to chu thil chuan English football a soi nging sa hle kum sangkha zakwa som riat pakhata po khan 2-1 in an lo hne to kum sang ni le som pani le sang ni le som pani friendly match a khan England zok hian chaka chuti lain tun na ya World Cup quarter final a hian mu nam takin innuai le turin an tling chho ve ya an ni ram pani thom na dun tak him khovel mu chak pakhat tlinga football an boruak la berakha kum sangkha zakwa somriat pakhata Norway in England 2-1 an ne tuma radio commentator atu soi khani ya hlim takin British ruaitu Margaret Thatcher te thlengin aron aw chu apuya kha fiam thu le football chanchina an soi lar zui takani ama chuan qualify le friendly match chau an khel thina wangin boruak so sang vut a om ngai lova kum sang ni som ni par World Cup quarter final hi anin ma chon na lian berle an boruak san ve ber tur alani dona wangin Norway players lar Haaland le Martin Odegaard te hi English Premier League ka khel English mi puilom an ni hloma wangin anin melmak don lo ti alang renga he in khel mu nom tur chan ber chu golden boot inchu lana Kovel striker hlom pani mual khata anin ma chon tur hi ni kum sang ni som ni par World Cup goal sari zet thun to Norway hian round of 16 Brazil 2-1 in an lo ne ta khan Haaland hian goal ni athun nge Hurricane po hian kumin bi ka goal ruk anei to masruai tu Lionel Messi le Mbappe ten goal riat thunin Haaland nen hian anin mek bok Thomas Tuchel akai suai hian round of 16 Mexico laka 3-2 in dena an changa Bellingham le Hurricane te an rin tlak le dona Solbakken a ho hian an mual phau lovim Ivory Coast le Brazil te ne in an ron chawa ma se tun na ya an ke ma sitlang khosik kan ti ang chi adar dewa wangin players ten khat an ladam chiang lo deuh thung he in khel tur thirlok tu tam ber chuam England hi chak sok tura ring an tlang puya ma se mithiam le pundit te chuan Haaland awang hian Norway hi ne mai chuam England 2 Norway 1 ani an ringa Haaland hian goal athun nge ring ma se pundit te chuan in khel mu nom na tur ber chu Declan Rice le Martin Odegaard te in rem ne dan tur hiani an ti Rice hian Odegaard hi adan ne chuan Haaland an hena ball a thleng har dona chu England chakna tura chabi poimo tak ani don
Haaland hi goal sari ngot thun tok chuan England hian Haaland hi andang theyani chuan a chan lian ber tur chu Manchester City lama a khel pui thin te wanga ni an ringa John Stone le Mac te hi Haaland a club teammate hlui an ni awangin mual chunga engtin nge a chet thina a chak na le chak lo na te an hrechiang hle a John Stone chuan Mexico an hne hnu khan Haaland ma chon chu phur om ati thu le a chet dan thre thiam turin anin puwa cha thiam tur thu alo soi to a Thomas Tuchel a thluak ti buai bertu pakhat chu tlar hnunga Newcastle United defender lian pui Danban man nge hiani thung Premier League chanchina Danban hian Haaland hi voiruk ama chon to a Haaland hian goal khat chau ala thun khum thei asan zong fit ruk le inchi sari lai ani awangin alian tham hle a Haaland athaza beilet nan hian Tuchel hian mual chunga aron da chuak thut theya hei hi pundit tam takin England ram thuruk tura an ngai me kani mithiam te chuan Haaland dan cha shim ai chuan a hnen thleng tura bol vortu Martin Odegaard dan cha zok kha cha bi poimo ber ani an ti thunga Ryson Odegaard aven ne chuan Haaland hian mual chunga bol a mutam lowanga gol thun po a har sat leang ti chu mitam zok rin dan ani bok tin England lama Hurricane po hi tutar nung ma in an ladang ne tak nova World Cup chungin goal ruk zet athun to a chuti lain Norway tar nung hian Kane beilet turin physical takle rorum takin chet an lak ero arin om hle a mithiam te chu dan chuan Norway na an lar pui ber Brentford center back le Odegaard te hi Premier League le European football khachiang palian le thazazet an ni a football pundit te chu dan chuan Norway tar nung hi an len thana bawangin Kane hi mual chunga rorum takin an ngam nge arin thu an soya Kane hi adu na hmuna zalen taka an chet tirani chuan England clean lo chawna tur chabi ani dona mithiam te hlo thon ber chu Kane hi striker nima se mual hlazoka aron tlan thathut thin hi ni Kane an hun le mun anei rualin ball aron lak hian Norway defender te hian an zui chuak don nge an om na mun an so het zok don ti kha thuak man ngai na lai ber tur ani dona an zui chuwa chuan tlar nunga mun ol lian pui a om dona ta tak chuan England winger Saka le Rashford le Bellingham te kha an ron tlan du tang hei tak hi kumin World Cup a England la om na ber pakhat poni Norway defender te hi palian le ba sela kumin World Cup tournament a ero hi chuan Norway hian in khel tina goal an la chuwa zia chuti lain Kane hian a goal thun to zinga pathum hi alu manga athun ani awangin boruak lama Norway hian buaina an tok thei bok he quarter final a England le Norway in khel tur hi khovel hriat lo le en tu tamber tur pakhat ang hialangai ani a an khel na mun tur Miami Hard Rock Stadium a hian mi singruk sanga chuang zat an lenga England hian khovel ram ranga fan base lian tak an nei lain Norway lamin an chanchina avoi khanna tana quarter final an lu awangin an ram mi pui an phur hle thunga fans po an nei pung chak hle bok khovel striker ro pui pahni le Premier League star ruai tu tam tak anin ma chon don awangin Premier League a chantu khovel mun ranga mi pui mak ta duai tam takin an endona keini Mizoram po England fans tam tak omim Norway boruak ron lian zel Viking ru awangin Norway chantu le Haaland du tu po kan tam ta hle a he in khel mu nom tu taka hian khoiram nge kan tan ve le tunge chak tura kan rin comment lama i han soi diat te ang o